tariki 20 z'ukwezi kwa gatatu muri mwaka turimo Mikel Arteta yino umutoza w'ikipe Arsenal akaba yaranabaye umukinnyi ukomeye cyane w'ikipe Espagne aciye kuri Facebook yagize ati nakize indwara ya coronavirus ndishimye kandi ndashima Imana cyane. Ni nyuma yo kwanduzwa n'umuyobozi w'ikipe wa Olympiacos mu gihugu cy'Ubugereki n'ubundi ubwo yasuraga ikipe Arsenal. Binatangaje mu mateka kandi ikipe Arsenal yose bahise bayishyira mu kato kubera ko n'ubundi bamaze kugaragara ko amaze gusuza uyu mugabo kandi uyu mugabo yamaze ko yapima ko afite icyorezo n'ubundi cya coronavirus. Mikel Arteta nabo babanje ko babimburira abandi ndetse baramusangamo positive cyangwa se kuba nayirwaye nyine birumvikana ibyo ngibyo. Ikipe yose ndetse n'abatoza muri rusange yashyirwa mu kato uyu munsi bakubwira ko hafi ya bose ameze neza. Yewe wari uhangayikishijwe cyane yari umutoza Mikel Arteta n'ubundi nawe umvishe neza ko yamaze gutangaza ko ameze neza yamaze gukira. Gusa ibi bivuze iki? Gukira kwa coronavirus ntabwo bivuze ko ushobora kuba utakanduza abandi cyangwa se utakonya ngo yandure, ahubwo bisa n'undi kwitwararika mu gihe cyose icyorezo cyaba kikivugwa hano hanze. Ikindi kandi inkuru y'uyu mugabo w'imyaka 38 wafashwe n'iyi ndwara tariki 10 z'ukwezi kwa gatatu ni nyuma y'iminsi 10 gusa ari mu kato agasukama ameze neza. Ni Mikel Arteta n'ubundi akomeza mbibabwira yagize ati kwirinda ubwoba ni intwaro yo kwirinda coronavirus cyangwa se ndetse no kuba bakomeza kubahanga n'iki cyorezo. Magambo yatangaje n'ubundi aganira n'ibitangazamakuru bitandukanye mu gihugu cy'Ubwongereza yagize ati turi mu isi buri kimwe cyose gica ku mbuga nkoranyambaga mbega nka WhatsApp ndetse n'ahandi. Ese wakumva akamaro ko gukoranaho guhoberana kwiyumvanamo nk'inshuti? Ibi ngibi ndabikumbuye cyane n'abantu benshi nkunda ndabakumbuye. Dufite ibyiyumviro bifunguye, dufite kubwira buri muntu wese uko twiyumva. Gusa ibi ntago byakaduteye ikibazo gikomeye cyane kubera ko nyuma y'ibi ngibi ubuzima burakomeza. Uyu munsi ndashima Imana, uyu munsi imeze neza no kwirinda. Uyu mugabo we akubwira ko nibura mu gukira iyi ndwara bikesha ko yaragendeye ku mabwiriza n'undi yahabwaga n'abaganga ndetse na leta muri rusange, agatuza akicara mu kamera neza aho yarari nura kurikirana muganga we akurikiza amabwiriza n'undi yahabwaga byose, kurya neza. Ibyo mvuga aha ngaha ni uko barya vitamine zishobora zahangana n'ubundi n'icyorezo cya coronavirus. Yongera agira ati uyu munsi buri kwitabwaho neza, ibi ngibi birasanzwe ariko guma mu rugo. Ibi ngibi ntagaruka kwanga nta nubwo n'urwango, ahubwo guma mu rugo amahoro. Umusore witwa Paul Dybala nawe ni umukinnyi w'ikipe ya Juventus. Uyu munsi tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu we n'umukunzi babinyujije kuri Instagram bamaze ko bavuga ko babajije ndetse banatenwa n'agahinda kuba batarimo kuba baganira n'abafana babo kubera ko bamaze ko bakanduye no coronavirus. Inkuru nziza mu minsi 4 gusa bahise bandika ko n'ubundi baciye kuri imbuga zabo nkoranyambaga ko bamaze kumera neza. Ese corona imaze ko yacanga abantu benshi uyu munsi ubu yirinda ute? Njyewe ndacyari Ismail papi Muhinda, twaciye mu mbuga nkoranyambaga tugana byinshi bitandukanye bivuga kuri coronavirus. Yewe twanagiye tugenda muri comments zagiye zivugwa n'abantu batandukanye biciye mu mafilime, mu nkuru nyamukuru ndetse n'andi hantu mu bitangazamakuru bitandukanye. Yewe buri muntu wese yakibaza isi inama nyamukuru yaba ari iyihe? Kwirinda bita kwivuza nicyo kintu cya mbere. Guma mu rugo amahoro, ukarabe neza intoki kandi n'isabune nziza. Yewe unirinde ko wajya ahantu henshi haba hahurira abantu. Mandi magambo burinde kuba najya ahantu hose ko hahura n'abantu benshi, kuko amahirwe kuba yakandura ino ndwara yaba ari menshi cyane n'ubundi. Naza kuza gucumbikira anga gusa nibariza buri muntu wese, ese wowe uri gukora iki kugira ngo ubasha ko wakirinda coronavirus? Ni iyihe nama wagenera rubanda nyamwinshi? Ese wakibaza cyangwa se wakeka izi virusi n'ubundi ziterwa n'iki? Ese hakorwa iki kugira ngo izi ngizi zishire? Tuzagana n'ubundi migambi yacu by'ubutaha. Mbashimire, Imana ibarinde kwandura no coronavirus nakagaruka.